pasok na. Good morning po sa lahat. Good morning, Ma'am Ann. Hello, Ma'am Raquetera. Good morning. Miss A, good morning po. Busbel, good morning.
Ma'am Ann, na-play ko po yung shorts nyo, yung long vid nyo po mamaya. Sunod ko na po yung long vid. Brent Icon, good morning. Napanood ko na. Ma'am Jean, good morning. Ma'am Ann, na-play ko ang ano mo Ma'am Ann na video, di lang maka-comment. Thank you, Ma'am Jean. Hello, Sir Bon Garcia SK. Thank you. Good morning.
Hello, good morning, Ma'am Consolacion Gamboa. Magkasama kayo ni Ma'am Ann. Thank you po. Sir Bon, iniisa-isa ko po yung nyo, channel. Sunod kita ha, Sir Bon. Thank you. Ang haba ng ads mo, Ma'am Ann. Wow. Consolacion Garcia. Ay, Gamboa pala. Consolacion Gamboa. Wow, Ma'am Ann, ang haba-haba ng ad. Ng harang. Sir Bon, kamusta ka na? Tuyok-tuyok yung ano ko signal. Salamat, Ma'am Jen. TV Mix. Thank you. Tambay 1. Salamat, Ma'am. Tambay 2. Ay, tuyok-tuyok.
tuyok-tuyok yung signal ko. Ma'am Consolacion Gamboa, thank you so much. Pasensya ka na mama, katuyok-tuyok ako net. Tatapuson ko imovid. Solid Dreamers, good morning. Thank you so much sa pagtambay. Ma'am Ann, thank you so much sa kaibigan mo, si Ma'am Consolacion Gamboa. Oo ma'am, hina ang internet ko ngayon. Pasensya na po. Hi, Ma'am Lynn. Thank you so much, Ma'am Lynn. Seryo ka na? Balikan mo lang ang biyan. Sige na, ulat ko ganit yung ano. Isda ka na. Wow, Ma'am Ann! Thank you sa palipad po.
Travel Vlogs, good morning. Good morning, Ma'am Liz.
Hello, good morning, Mom Golyangers. Thank you so much. Ay, nasa nga ako net sa
Hello, sexy girl. Thank you. Wow. Grabe naman si Ma'am Ann. Ang daming mumu. Thank you, Ma'am Ann. Boss Bell. Thank you.
Wow, Ma'am Gulyangers, thank you sa palipad. Ma'am Jean, TV Mix, thank you so much, Ma'am Jean. Ay, okay. Thank you, Ma'am Rakitera. Thank you sa palipad. Walang harang, Ma'am Jean. Mamaya siguro, Ma'am Jean, ah.
Thank you, Ma'am Consolacion Gamboa, sa pagtambay. Ma'am Hope Vlogs, thank you. Ma'am Hello Katie Lovers, Ma'am Teddy Bear, thank you, Ma'am Jean. Wow, daming harang si Ma'am Ann. Brent Aidan, thank you, Boss B.
Boss Bill, thank you. Creation of Negros Island region.
tuti. Thank you, Ma'am Jean. Record. Recorded. Ask the email to be included with my response. Ay, hindi ka pa included, ha? Hindi ka included. Kita ka sa survey. Yes, Alam, multimedia. Good morning. Thank you so much sa pa-like, Ma'am. Ma'am Alam, multimedia. Thank you, Ma'am Alam, multimedia. I will visit your channel later.
Taga-level up ng akon nga Omega, oh. Mayo, gitang pangabuhi ni Jen pa. Sa DepEd. Wala di siya nag-inulsol. Talagaw-lagaw na siya ya. Attend siya seminars. Ligad bulan sa Bicol sa. Tapos subong naman sa Baguio. Wow, Ma'am Ann, dami mong harang. Dami mong ads, Ma'am Ann. Congratulations. Ma'am Alam, multimedia, please wait. Brent Aidan, thank you. Ang daming ads ni Ma'am Ann. Ang haba pa. Boss B, thank you sa pagtambay. Di ka busy, Boss B? Ang daming harang ni Ma'am Ann, no? Ipasunodon ko lang kayo play ha. Solid Dreamers. Nauna si Ma'am Ann. Sunod-sunod na. Ay, naka 3 hours pala si Ma'am Ann. Ah, sige. Balikan ko na lang kayo, Ma'am Ann, ha?
ano naman, iba naman. Yung kay Busby. Belmix TV. Ba't yung Busby? Hour, 2 minutes. Biyaheng Dumaguete. Busby! Biyaheng Dumaguete. Busby, na-play kita, Busby. Si Busby. Sunod, si Ma'am Jen. Jen TV Mix. Saliram Gamer, good morning.
Thank you so much. Kape ka pa? Ako punta ka? Ha? Sarap ko. Ako punta ka? Kumang. Ha? Paano? Play ko video mo, Ma'am Jean.
Isa ka pamahaw. Hmm. Wala ba? Hindi ko meron pa ng Tokyo. Kain tayo mga moms. Up! Wala balik at hindi ba? Kala ko di ma... Aha. Ini kan lagu merah. Oh, meron pa. Dito piyo wala pa. Wala, ano ka ito kayo tapos kakaon. Piyo din na. Ma'am Lynn, play ko po vid nyo. Si Ma'am Lynn. Sunod si Ma'am Liz.
Bella. Wala pa. Pero included. Pat naka-typical. Typical. May balik akong nilaglanan ang 5% na mga sa disipino. Bukas na ito. Then, divine. Robot ang bigyan na assign na daan sa process. Kung sa iyo sila sa muto. Ini 3,000 na ito na. Kaya, 3,000. kuha ko ng 3,000 sa dito. I-assign dire. Boleh kita dulu ni. Iba na namang nag-check ka ng ano lang ba? Dala lang. Hindi ka lang mo ngayon tukod sa kastasyon dito sa lapas. Kaya muna ko nga ang ano sila, nagpa-assign sila 47 sa personnel, including ang officers. May cross sila yung master. Sini ka din ato eh, wala ito niya. Jangan tadi. Tak pula. Kata. Kata.
Loh, subos yung dalawa. Busa na lang. Ayan, dalawa pala. Dukot pa ni Bilin Kia. Dukot pa ni. Thank you, Ma'am Lynn. Naka-play kita. Right. Uy. Tuyok-tuyok ah. Kauna ko rin ron. Dramas. Hi, Ma'am Jen Mix. Hello, $5 million.
Hello, 5 million views. Where are you? Here na me. Asa na kayo? Busy lang sila, Boss B. Okay lang yun. Ox na ox sa konting sunrocks. Tuloy pa rin ang live. Okay lang. Thank you sa pagtambay, Boss B, Ma'am Jen, Ma'am Lynn. Thank you so much. Hayaan mo na sila. Kung magtambay, maraming salamat. Kung di magtambay, maraming salamat po din. Okay lang yun. Ayos na ayos. So, dalawa yung sa iyo, Boss B, dalawa kay Ma'am Jean, 4. Isa kay Ma'am Lynn. Ha, ha, ha. Tayo-tayo na lang, Boss B. Uy. Nagtawag si Ma'am Lynn? Sabi ko, hindi kita included. Dahil ka number ni Ma'am Lynn. Ma'am Lindy. Hindi mo na included to sa survey? Muna ko rin tawag, ay. Morning, Ma'am Lynn. Ma'am. Danay ka pala, ma'am. Gan-check ko pala, ma'am. Pag tumipil ko lang ako, na wala ka nito na, ma'am. Kung nag-check ko pala, ma'am, sa survey, ma'am. Wala nang immunity. Patro, ma'am. Malanapag ang TLC call. Wala, ma'am. Wala kami, hindi kami included. Ma'am, kaya check ko na kaila po, ma'am. Pag-message mo, wala kami. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Thank you, ma'am, Ben. Bye-bye. Kaya sige po kit mo yung dahil ng tao. Ito yung included, yung survey, Ito yung gusto na ni Ma'am Lynn included. Tiring kita yung mga ma-fill in Outside the, outside the outer space. Oh.
Di, check ko bili what? Uy, ah. Di. Ikaw, yagin check mo to. Oy. Ay, sana'y shout out, 5 million views and 26 likes. Talaga lang. Ah. Kaya balik ko, ganyan. Ay nga, si Janice, galing, nakakomply. Hmm? Janice, nakakomply. Eh, check ko bili what?